support to blend to Bhumi people. Kaupra. Aniga Jamil. Gesau mana kita mulai iba golden standon lang iba day 7 juga election committee hangi na matakan ng MD election yang kita mulai ya iba adan mana saibang belong president jong voice of the people party belong MLA jong belong Krem constituency Dr. Karashen belong vice president jong party Dandana Sotun belong spokesperson of the party. But I play ya ki MDC ki jongi belon hangi local MDC ba Dr. Juris man yok yao iba Gateboards A iba Paul Socknet iba Bandigus Longstone Dudai iba Bill Clinton one har but wiki nongalam juga party irewang ba di nomik mat iba minshwa jong ne constituency ya jingdaran kar ka jongpi hagani ga janne hagani ga jigalang berpeni itu yana kum kartong jong voice of people party na kabenta gani ga by election kaban salong hagani ga Shillong ST parliamentary constituency ya kabani hap banwa de election na kadaw jong ga jingklat no jong Dr. Ricky Ejesengkon Kumai noyalom icher menjogan ke jianan loma men penitu yelede o ila penitu India ngam don than suhi men penitu yelede kumba piatet ngam don benta hari voice of people party nadu basdal nadu snap arjara kuai ngala long dong aitin juga party ya ka party ka pen kit yang ni kalungko yana hakini ki san southland balat ledo but ngalolong nohikai lingkong hantai ha Synod College but unta bare gadol hantai ha North Eastern Hill University kumu associate professor ha subject political science yana la institute kinja kabakram juga ngaka dai nang kinasang orung keleng isong tra gi jonga Te ngalek school nanti ha Shillong, but minta bare ngasa hang kumai, but ngasa lagu nanti asang sering judgment. Kata kata jing feeling tu lingkot kejongan yabi. Hang bide bet kini ka by election arajar arhundri yang by nyimpatit ketarik lalu di election commission kan penlong. Henry kalian itu ke parti, ke Voice of People Party, ke Ingrid, ya kapan jin, ya kerteng berjumpa, ya kapan Ireland, akan lagi election kapan salong, kalau jing aku play kelong ya ke parti, nampak ke jing ibet kejongkan, ya kapan tinggi ya kapan ele, ya kali ke election. Hindiat, syaban jam sekmat, ngak sukwa banyak tu ipi. Ya kajingnya dari jonga abad ke Voice of the People Party. Hoi, kumbang keren. Ngala don ngadu wasdang. Bak kajingdon ke jonga ke Voice of the People Party. Kamdai ya kapan yele yaki election. Kajingdon ringkat jonga kalong ya kapan pinklan. Ya ke party ha ketu Islam kapan ya seng. Bak lagi Islam kiban buruk. Kawai kaba penlongnya ya kapan dia snok hilang ke Voice of the People Party kadai kajikwa kajawa ya kapan Kirshan ya kanongren kaba iba adan bela besayawai ila sedang lagun snap arajar shipho kata kadai ke clean politics campaign habang apa ya kajilong jikban ka jana ka jongi gayu iba kadang ka tunrum ka kenram Hak sinsha ka khana, kadon kata ka jing sinsha ka Bombay, kabaya don ni, pakadon sibon ka jing babsap, but kata ko rukom yele election
kabong idalat, kabong negatum, karukom, kababhan, nakabenta ka ilang kasalang kajongi. Habang baik ya kajilong jingman bakuno, ki bayale ang election, ki penankam da gila kilenti, ki bobiaha, da kapasami ki pisa, bakiway tang manjok election, berhadir pada job election, karukom terikam kajongki kamlong nakabenta, urin uria, kamlong nakabenta ki paipa, hendrai kalong tang nakabenta kajing mentoi, jongki kaptu kakwi, kali kapin sosat yang kami sim berjuang abad habai bakadan ikut yang kapan ya dan minta yang kapan sen yang voice of the people party ngawang bola keluar yang kapan ai ketiga yang juang yang kapan yang dan minta ban sen yang ketiga party bat kejington jung isari kini kadai itu way nak gaung ke bak klan ya kapan kenlong ya kapan don haga politics bat penyeseng ya ke voice of the people party namar I Dr. Ricky Ejisengton udai unong hikai jonga ubang alai tu lakham snem ubang alai hikai yang ada di snem hak hendai spa hendai dokundai baik alai tu bat unong brio ubasnguret ubrio bangala pensyania bat kejingdon kejongi itu haga politics ke penong yang kum ukna school jongi ya kebandon benta hagani ke party haging sisan kumba laong bangam da join haga party ya kebanyele election kajing join juga kajing don benta kajonga haga politics but haga voice of the people party kalong baik berai ketiga diang nak benta kini kiriu rampa kibadon kita ke jingtu ke bapa ya banra ya ke sinsa ke kanar ke bakut bat ke sinsa ke kanar ke bapai na ke benta ke jingrong gerbang jungi kum ke jaj benri kata ke pendong yang bangan don benta ya ke ban pinskan ya ke ban don benta ya ban pinklan ya ke ni ke party ke voice of the people party henry ke jing penjaj basta ke jong belai yang ngai je ni bukan dari kecil penjaj ke jong belai wat langam siapa tu ya kapan ele election henry haba ka party kala ibet ya kapan penjen hakani ke by election nga ka penjen ya la ka jong ka mon ka jonga haka jing penjaj ke jong ka party wat haba yang cie jangan ban dan banyale je ke election ke ke bangakwa ban kren ka lomba nga long tang unong trei ubarit jong ka party habang ini ikini election nga kwa ban pensung tu segi paipa mga long unong trei jong ka voice of the people party but kum unong trei jong ka voice of the people party nga don ya ka thong ya ka ban pen urlong ya ka jing frang ya ka ka mission ya ka jing ya ka manifesto hi jong ka party but habang ibig yang voice of the people party yang ani nga lekran nakapor sa kapor bangagwa banbandu ang ani nga janmi kanongren to the voice of the people party kanongren ka baklan ba but ka pinya pher naging way pa ki party hang ani nga jala ka jongi but omtang nga jala ka jongi nga nur banong baka pinya pher yang voice of the people party naging way pa ki party hari india hi kata kamong bang kanget haga clean politics kata kabang yale igi election knem lap pinbi upai ba dagi tingka batban abat kata ka jing sekri ka ba kuat ka basuba ka ba light ka bamsap sya ki pai ba kata ka ni ka nongren to ka voice of the people party ba bade ka nongren ba kongsan to ka voice of the people party ka long ba ngin nong le ya ki bawanra ya ka jingdo nong ya ka jatun re wojongi bangin nom ya pen ya ka ta ka jingbaha banom ya pen ya ka jatun re wojongi bat kiwei pat kabangin ya le penyada ya ka jinglong gerbang jong ka jatun re wojongi kata kabangi hap penyada ya khindau pasyap ni hap penyada
ya karukom in bujongi kebangin hap penyada ya ga yokam ga jam jogi ghun ki samla ga jongi kibadei nakali ga jala ga jongi kata kale ga nomrem jo voice of the people party kebangi ong ga team pharang kata kan regionalism kebangi kwa berpet ba kata ga jing long pakerpang jong ki lulung jongi kanne kansa bat kanam sa sunet hagi wei parti jajan riu kiba hepat kata kata ga nomrem jo voice of the people party keba ngasu ukertong baga voice of the people party kapendi nga kular bat ngan yai MC ya kaban ya patya har ringkat kini ginomrem bat omta banya ringkat henreban penlong ya kini ginomrem ba ngin snai gi policy ngin snai ge komtri kam ge jongi kakum kini ginomrem nakabanta ka jingha jong ga imlang ka salang nakabanta ka jingha jong ga jai pedre ge jongi habang ye pet ya ga jinglong ga jingman ha ga jalla ga jongi ni sufu sha ba ni jonkam ya ga ta clean politics bani jonkam bandon kita ki beri budan ha ga bor ki ba sinsha ki ban perkhat na ga benta ka jingim jong uluk ulak na ga benta ka jingim jong ki pai ba ke ke mangakwa manchuan wan penwandur kan ga janit ke ke mangakwa ban ga thu ipi ke ke bajia kumbenta ga suai tang inuksa ke badang jam ta hang te sungong irang don ke jing sakhan ban persya ya berkontrikam jong ke ni sorka kata kali ke bang yui hakim media ke bang yui haki kok kubor ke bang yui niru nilayo ban dejo ya ki pasatkan ban persya ikor kontrikam jong ke ni sorka ke batrai na ke benta kita bang ong ki high level ngata kata ni kong kanong sok sunong jong jala ka jongi ni rangkam ni ikor kom sinsha kaba sinsha nak benta ka jingtoy jong kinong sok sunong jong kitrai sunong jong kibaret kibaria kita biong upai ba ubodon hamaran oi gai kaba yakum bertong jong voice of the people party yakwa ruban ay ka jing pensai hagani ka janmi hagbidei ba kakam badang sateng kum UMP hoi i Dr. Ricky Singkon irolong UMP jungi UMP ubada traisi tom nak bentak di paiba ila don box simon bang UAE kum UMP uba phi nang ni phi la a jingkersan kabat pura yai Dr. Ricky Singkon nga ai jing ai ku play ki paiba namar ga jingkersan ga jongpi ya ka voice of the people party but yai Dr. Ricky Singkon nga ai ga jing ku play ru yepi but bila ai ga jingkersan ga jongpi ka pura ha ga ni ga MDC election ga ba iba Jerusalem ga jawnya ila job don from ha ga ni election ho ya bi la yoi Dr. Ricky belong to UMP ila traisi tom hadal hi ila traisi tom mani ga jalla ga jongi bat kipai ba ki ang bangim ju yo kum UMP kay ga bangakwa kan ong kan ga janbit kalong ba nga nada kipai ba bangangit scam ba pil aga jingkersan ni bat lada bat haba yan long UMP uban nikmat nakabenta kani gari khasi jaiya ngan ya yutin yikam kabai Dr. Ricky Singkon ilap proedat ba ilane ba yakino ginu gikam padang sateng ngin yai biteng ban pendat yang ta habang itrai ya age ni gajing kula ha kapati nga age gajing kula rafi ki paiba bang gian ya trailang ringkat ba kapati ngindom yai lai na kanong rum jo kapati ngindom yai lai na gajing kusa jo kapati ngin ringkat ba kapati but habang train ringkat ba kapati ngabe scam ba kapat ba cing train kan ba bahan but bangin ngoru ya kata ke cing train ka bahan na kabenta upai ba
Katakan lagi mengakuah ban pensa sa kipay ba. Mangan yang jay ringkat baga parti. Nganong jay lain na parti ba habang yung o parti. Ka parti PPP gade ka parti ka bapay ya ka issue ka bapay ki mat ki jura ki bakta ya upay ba ujongi. Pili kung no ba yung Dr. Ricky. Ilek si border. Ilek ki PHC. Ilek ki school. Ilek ki jaga terekam ke beper kenapa begini ki jaga terekam begini ki isu pernah nak cai pe gojongi kinyo ban trei nak benta ka tingha jong pai ba bagi isu ki ba bagi la ban ra sedeli ban ra cepat jong sarkar India ya ka ban yo ya kata ka solution dan ka ban ong ba kata ka solution ka ba benyo pedang yang kita kicingnya kibaran harga imlan masalah dijongi tipai ba ngamong ukertong joko Voice of the People Party but habang along ukertong joko Voice of the People Party nganjay lengkap baga party but nganjay lengkap party kum upai ba koi habibay ya ga Voice of the People Party ga ke bang internet ya ga Voice of the People Party kalomba lingba ka Voice of the People Party kibril ki bomdan benta mencual hak politik kibril ki ba ila belum ki bomde ki businessman kibril ki bomdan kisa henry ki badon ya gaman ke ban syakri ki paiba ki yolat lingba ka Voice of the People Party lala kamdan ka Voice of the People Party nganget scam by Dr. Ricky Singkong Innom yola bandong MP jong dari kasi caitia kajongi. Baghaba yola bandong unomi khat bandong MP jong dari bai ke jongi. Ngila du ya kacing sekri ke koror kajongi. Hendra ni semua yang boleh. Nak benta ka Voice of the People Party. Bagala pindi ya kum gini orang ba kibala bantrei ya nak benta ke imna kasalang. Benarong yang hiru kawes. Baladam don the Voice of the People Party. Ubriu bakum mga ngan namla bandian hakan ni janit ya kaban keren Ahmad Jofi bat banong ukertong jong the Voice of the People Party. Nata paiba ya kerpat yehi bakum bapia kersan ya the Voice of the People Party haga MP election anajara pusat. Kumba pila kersan ya the Voice of the People Party ha Uslam arajar arpusan halapor penyede ya MDC election yang ngai pa pin aga jo bajing kersan ya Voice of the People Party ha ne ga MP by election baga jingkersan ga jompi kan long ka kubor ga bakhan na ga benda kan ne ga jela ga jogi ba ka Voice of the People Party kan long ka party kaban la panai kata ka jing sekri kabar jangai kajing sekri kebapakan nak benta coki upai ba nau seslong jong kabri yeutret kejongi de tangkini ke tim kindiat kuble siwul Iba Bolin nonglong ibulong chairman jong ka election committee nakamta kani ka MP by election kabangilapan ple ka party I Dr. Karachen ibulong vice president juga party Dr. Baskem Barbo ibulong kortong ubaga party kalingit pansay manan hakani ka by election Dr. Lundana Sotun Ubalong Wayne spokesperson Jaka Party Iba Grosper in the Tiang Ibalong treasurer Jaka Party I Confilatus Ian Ibalong the president Jaka Women's Wing I Dr. Bahun Indotron Ibalong secretary Jaka Women's Wing Sama Margo Dukhar Ibalong president Jaka Youth Wing Sama Nathaniel Mauri Ibalong secretary Jaka Youth Wing Bakit Bolang CM belum MDC juga Nongkrem constituency. Bill Clinton Wan Hari belum MDC juga Maurekening constituency. Dr. Julius Yauhnya belum MDC juga Nongstoin.
Bandrikus nongsteng ulong MDC jong ka umsning kalbu ya ka kendon bakin long ka recognized party nayila long ka party ka pura bala itu dak election commission of India bat ngira ong bakin ka party kan lek ban penjar ya ka tenak ka jong ka watsa Garo Hills yana ki ya ka reservation policy kami kijing pusha ka bechur support Garo Hills ya ka voice of the people party Nehedin jong ke jiki nala her support Garo Hills ban pensno tho iki patba ya ga ei kami jong kam kum kirimpa nani kum ki trai mulu ki trai jaga ki bedon nani ke chula ke jiki bagi don kam ban sno tho shai bagi dei ban shat haria hage ki sang san puthe ki bishukwa ban yalam bakala ban haria yu patba ban bakira ban sinshar so yala le shindai sharilom Garo but sloganat belum meminta ke voice of the people party kalau yo ya ke jingushan but kumbang meminta wati Garo di paikmat sebagai voice of the people party kio iya kita nongrim kamu spokesperson jengi lani ukurtong jengi Dr. Baskem merwa ora pensyai mat jobi agak dikepor ke meminta kini i badai tangga voice of the people party kabadon yang kecil saukia bat kabala banyadaya ka hok jangi kitrai muluk kitrai jaka badai nama kita kadau kira paikmat don kampanang penklainya ke party badai kaba sausi bantrip na kita kiseng-seng pertai kalau habangi persyaih ke sorga ni persyaih halor ke nongrim kum di nongalam jaga voice of the people party haba ngikran ya kamat persya ya ka bangsa ngikran persya ya kata ka VIP culture ngikran persya ya kata ka jilong jaga sokar kaba pinyalengkat lani teng-teng kila kampen kraw ya ki bandai ki try muluk ki try jaga hagani ke chula gaji bat kila kempo ini ki try muluk ki try jaga kata gani ke nongrim kaba ngi lek chopat ba lakalong hakasi gentles lani lakalong sya Garo Hills nampak julek sya Garo Hills dorong ba lani sya Khasi Hills sya Gent Hills sya Bhoi keleng bangan ong lani bamangi ngin ong ki patba oh ke NPP ke ke parti Garo ngimpat jumi ke kum kata naga simtur ke ji nama hangi ni pek ya mat ka bangi ngin kren ndai menta sya Garo Hills Nangaram ke babon juga NPP kila kurmar film haba ki ko kata ka PPP kala stang ban yat linti ban jo iki nong persyan kila stang ban peni haki social media oh tum ni mo pinong ki ong gitu ki ba paikmat sya voice of the people party pinayo iki scheme nangi ka sarkar nangi ka party NPP ban minta pi paikmat sya ka party Khasi mo oh ki ong ni ka party Khasi hagan shisha kila di menang ke parti lesi kemudian kita ki nongrim lani ban tau ki mat ki bangira mrendon dak moi pat nama ki patba Garo Hills kita pada nongrim ke ji kalau banon ra ina sishar ke khadar ke khoi ke thma ke ji kalau persyair bangsa bat ni da ya ki tra ya ke hok jo ki try muluk ki try jaka kalau ngai ke masgosi ko ki patba ba jangan bani kita ki jing persyang oh ini ki si ladan ki bohong kita bagi yang persyak kita ki seng ki ba sinsyar bagi snow persyak lagi ki snow kendit haba ki yoi bau presiden juga voice of the people party ulit ai cikishan yang itu ki samra ki syatnan parmana kren ya kata ki jingmu juga sarkar bangun rai kita ki hotel ki be yang kita ki spa lalu ki jaga kemet kiong kuno kunto utu presiden jong ke BBB ulek keren kunto oh ki penpau makin lingo ki kendit lalu ki persyak wah kuno bilingo kuno bikendit habangi ki keren persyak ya kata ke spa lalu ki jaga kemet ke BBB kabang yang lingba kita kum kita dijajkan kalaban yalam lani pensyur syaki kam aulia
Kapor kam sya begini keren benia ia kata kapang kila penpau ngasukwa ban bo ia ke cingli balai di Sulawesi balai di Lingo balai di Kindet balai di Persya apa mengi kindalam Jonga Boys of the People Party ni keren Persya ya ki cing sniu nama mengi yang ban keren Persya ya ki cing sniu ini ai keren ini ai pun semua lakalau ke cing sniu jonga dia lakalau ke cing sniu jonga drugs lakalau ki kam aura lakalau ki kam bangsa ka Boys of the People Party kala kurjungo ban keren ni ki cing sniu hau pata ban pensu tu kenang begini ki cing sniu kinoma ban roi akan ni ri ke sini bayo ni ru sha ngot lang adi ni ki cing sniu hagoi ke sini Om ki priyo ki Persya ya ke cing sniu ni keren Persya ya ke cing sniu hagan no kapor bat hagan no jata o semua pela bagi Persya semua pela bagi Lingo habang ni im hagan ni ki priyo ki play karena kari jung akor ka puram haba prapusan naga sispa Trailu, uriulo, umashang, hagan cila megalya, udah upat riunya Kristan. Kuno Lingo apa yang keren ya ke sini. Kuno Lingo pi Persya apa yang keren Persya ya ke sini. Habang ni im magari tebre. Haba prapusan naga sispa ngilonggi Kristan. Ladai belong, Syamas, ngiloi inangam, ngiloi yang sang petai. Kabamri jadi cinsniu, oh di patba bayi jangan, nama tangi jongkam den ban snotu, ni yang Persya cinsniu, nak tangin keren, ban ni pensyur hiru, ya ki kamsniu, bat ni jongkam ban yeng rangba, ban rat tingkong, ya ki di cinsniu, ki ban orang ayat cimaga bapau, ya ki jat benriu, oh kita di Persya cing bahapa, kumno kini kita ingin Persya cing bahapa kumno kini ngatrai lalu bau besar usno tu kumno kita Persya cing bahapa kini ni Persya cing sniu ni keren ni penpau Persya nrai kita Persya cing bahapa kumno kini sab-sab menien ti kikam kita sniu sudah nrai kita lalu Persya yang jat beriu hak mati oh kaktin tabapha tu kipat ba dai namar trabaho so magari ka kamram jingi kinalam banyak pendema banyak hikai upat ba habang ay kendo ing dibri kimulului bunsin kimsha syukur kimsha thap pisa bat kibangat hagi jinge ngajukli ki kiba kunno kibri kibon penshoy bi kiba kunno kibri kibon ni thoy bi shabhang ni ke oh ba anik boy percussion lo ba haba peje ke burkmat biru mulai haba siap dia ketin macam jai tenlek boy percussion biba dai nama kata kata isasha syukur isasha khokum ni oh tipat ba ngai ba biru la don la peden jompi tibra mangri ke cilang nganget bat na tim scam yang ni da cingsha penum sha thok Hakibai pat Jibril, lakno kita Jibril, kita idon berom nasi, Jibril kita jam berdurmat, kita jam berduktin. Dari luar kata-kata, kesemi kejiong, pengirin gambar long kita sian, haruk kata-kata. Dari luar kata nami kita kejikai, siapa musuni kumsni lang berom. Bagi pat babit, PE, ayu mengenai kesorkar mentah, kesang, ayu mungkin bersama mentah buntam, balik rungyo sikit pun dijaka oh hadir rajan bab sipong snem bidang sedang rungyo telah hikai ke Boys of the People Party Pleno shalom beroshi kata pandala sedang hikai mengi pilanang lo bangun rungyo pilanang balik bam jedoh lo yodo hadir prasnem sipong snem hado kani kamrei kecing penbi kecing pentame oh tipat bawe jangan ini oh ki hana menta ban pin i bangi sokya ya bechat penrio oh ngilo rai bangin ti punya mo ya ka history jonga chat penrio nangu ki khasi kiwan nangu ki garo kiwan banong magata ka sarkar MD kani ka sarkar ka sokya ya bechat penrio ngala keren ya
Assembly ngam kumbalong ke MDA government lani ke sarkar MDA kabaklaban bu yang matrikam hadarukum kabakadiman bu yang kibakiniman pendap syua bani kibakban syua din lani ngam bakadom dapat misprice priority hagajin essential jong ke MDA hangiru ngai iku kipat kacat penriu yang mentah kam dan kam bantip nang nungi mi nang nungi wan kam kacat penriu mentah dan kam bantip kalang nang nungi patri rai umi balai tang ujola di kam bahe hagani kan cura bagi balai tang upa petraina di kam di spaklor bagi hajar klor nang nungi patri rai umi kata hagani jingli kabaga cat penriu ji ka don kam Wanu mitu kana sarang, yaga laispa klor. Wanu mitu kana sarang, yaga syajar klor. Wanu mitu kana sarang, yaga taki klor. Haba kinong pentrekam, kiba mentoy, naga laispa klor, naga lahaja klor. Kita kibri kiba na bar, jongga jelaga ji. Ya tu inga manu kibri nanang span, kiba yon pentrekam, yaga ki project bae. Kibri kiba na bar, nrei kiba pan penbi yangi, dah kata ka cintok dia ketenrai, ketmai. Kampat don kamungi menda, banyak tiap setiap nasional sisir mulai nilai puli kikot kita thos bang kikasi, nilai puli kikot kita thos bang garu, yang mentangin tip syaitan katar kalabiang, nrei kuaban tip manu uni, ubuan ban klunlut, yang kespak ban dikam dijam, dicongi yang kecela gaji, to kipat babi, katagari, kamu kuaban bu yang kecingkeli, hari ni kapor, yang ni kasarkar, MD. Layak tu umur badri rai, upen trainut, yang projek baru, hari ni kecua Meghalaya, wat hantri, hapo, yang kata tourism, projek, kamu sarkar kalawandra, deuni ujuk hiupriu, kalaban long, dan kikap kiba ban qualify, lani ban job yang tender, naik bukot kiong demo upa penteri yang kekam. Kau kipat pak, sakano kata kasarkar MDA kan penbi ini. Oh, yang the voice of the people party, kami nak syukasyen, kami nak syubat yang kepor, tang hangkai apa KHDC, kelemun penyedu jor, bakat sarkar, lain ke parti ke belah sensyar yang kejelah mentah, lah artian, hato kanongsi. Kabasongnya bani Nujor yang Arden tunggu Emily bani Konrad tunggu Chief Minister Nujor yang Arden tunggu Emily Nujor yang Konrad tunggu Emily tunggu kitrei hangka ti bisa suhu ken ko kipat ba ndai menta ki persyang lingba kilat thai kumor kamtan lagi nong tersyang kiba it ya kini kiseng kibaran haga MDA panpin thami upat ba ban peni hana bau tau Chief Minister unang yam jumti te oh utrei degikam hadu menta minin dan don telefonnya bagi maupun ki department lani ginang trei sarkar kemudian haji department di maupun kempat yo watangi keturuk kempat yo watangi keturuk kali ke sarkar kalian dinding dangdang iman kecing duduk pisah kelaban long bala penpain yang kemudian ke pisah saya kata ke Chief Minister Special Development Fund kenang bau Chief Minister unyok balik kerek oleh sarang syaki konstituensi banai scheme oh kipak bak banyak hakti banyak keren balayo yang kata ke CMSDF keladon kecing scheme hapok dong keren konstituensi naga CMSDF oh tinailet bapli itu tinongyo scheme bara mengilet kihat banda ai kumlai kerpang haki maring lani hakinong hakilat patai kubor pat ai kumlai bangile yo yung Chief Minister uba ai yang ni scheme leng baga CM SDF ko kipat babi lightly Lai jaka Chief Minister Wise Scheme anong keren constituency itu inong yo apa pilih hapan keren ban penpau jing songo
Lagi Pautli UMLA Island bagi MLA scheme ngam cubenyeng ni kipat ba ban ai kuble ha ki news channel lani ki la pathai kubor ban ai kuble u baden namar bur ai khaksan lak e baskun kaji khaksan lak ya kani ka yeng snong juni kimpat juhab ban yeng kumta namar ni sotho kare ka kamram juni ban pendap hok ya kahok kajung kipat ba kabar ci ini daga ci pada ka shene ko kipat ba tin ba kita ni kuaken ko kipat ba bi bin snuto baka boys of the people party ka pher ni wipat ki party namar ha ni ka party ka hikai upat ba ka weng ni jimot ci bukat upat ba ya ka jingi kai ka bagila yo ani ki seng sen patay ki ba mensua ki ba penrung upat ba ya ka bensim ban tua pisa ki ba penrung upat ba ya ka bensim ban perkhat tangi lagi ki ba penrung upat ba tangi kai ki ba mento shibat rengi wan bani kai upat ba bangin I ya ka chat benriu ngi wan bani kai upat ba bangin ni teli kong ka chat benriu ngi wan bani kai upat ba bangin dam ka cingkit kli kan bangi rai kai upat ba banwan banpoi syaka jingau kawe syaka jingetli latuan penban ki pasdang ban pharia ya ka chat benriu o ban ong bau ba atente usun ya kita ki penar lani ki jantia ban penuan ra jumor ban penmong ya ka jingsno jadi para penar ki jingi ki benar pot giant hills da ka super syang ban pensutu bakra jumor nginyele ban penitli nai ton kita ki masno tuna ban penpat tang hakini ki kindiat snam haga jinga jenti ka jingi nisno ban ai kumle ya ki pat ba babila shashkor ba petiang ya ki jinga ya ki jingi babila ai ki jinga shan ya ka boys of the people party nila hi ya ka ba jinga tuli ni ki si ke pamata hawa upra ulek showes castles upat ba wai ka jinga shan hawa upra uyar shabhoi ni yo ka jinga shan Hamo pra ulechi gentles yo ega chingashan am don ganu ka dong ka thai ka ban slow pale yo pra lene ban slow no way but menta keleng ya letlang na jantia na phoi na east na west castles yilong kawai kong ka chatmriu na ka chirkli ka ma ka por dailing ba the boys of the people party ko kipat ba ka balawan ra ega chikai bangiton kame bi chirkli baga jatri mata kastang banyatali bat nila I ke juandur haka jingetali nanta ki juanglu baga politics hamik hanya ka pher ki politics hagi wi pat ki chula o kani ke jin prashang jo ba arden kanun poi shinu kata ka jong ban pen klanya ka party kata ka jong ban wan ra da wi ko perkha namar hamik halia hi Kiyong kani kata personal centric politics, lanis personal centric election. Bagi priu hamik halia kipet yo priu om ya ka party, kapah diri ki jelapat kipet ya ka party om yo priu. Ngatrai PI na kipet ki la kubor hari ni kisni. Jayu ya ki sitting MP, ya ki sitting MLA, John ka BJP bachon ki wipat ki seng sign kurthei jayo ki kibali ki sitting MP sitting amri kila yam rangma balai namar begila dua tiket naga party kai ki pulong ki begini yam rangma hamadi dua ya ka tiket jaga party namar ki snoto wei bila dua ya ka tiket Jangka party kacing kerman ban job kalatu. Oh Meghalaya tikiong kamculong tunda. Meghalaya ka party biang ganu ladang biang beriute mlo. Nrengil ong ko kipat ba. Kata kamlong tunda. Ngila ju hikai kipat ba. Ya kacing John kam juga party. Kuno bagan tesong ya kita kipriu. But shisha kipat ba una pediang. Ya kacing pensyai kacmi. MP election. Abang nilai pantrawa syupat ba ya ka kerteng jong Dr. Ricky om ne upriu ba pau om ne upriu berjinan bantab ha ka emlang salang udai tang shagri jong play ba propor ka kam shagri play ba unoi kai hantai po nehu
Malamang islang banlet dan kata jingkren ba ani mo kuno ka PPP ka say yung tao priyo uba nyimpat itu umpadan kata jingpao rei ka basmo tuna hadir ka jingpun syai ka voice of the people party upat ba agari khasi janta ulang rai baik kan shene aga party dan jibet yau tao priyo wala de kim itu lani kim tip bhasha ham ju namar kata jingshene aga party Bagilah job dan brom. Kawan serem di election. Kawan serem di election. Upat ba? Hagi berpun di jaga hamanile. Umid ho. Ya kini kertong MDC kini. Menurut jir namaru syania. Hagi noyalam. Bat ha ke parti. Bat kani ke penong. Kini kukipat ba. Kawan rakyat yang tak jingkerne. Namar balik ke parti kepala kulari biu patba bagadan gini ke nongrem gadan gini ke cingmu kanam la ban penong larang nyimyo ya kita ki MLA ki MDC ki MP ki bapendang dia lagi ha ke parti deh namar kata tahu pimot mentah une u doktor juris u MDC u jompi kini MDC ki bedan hani Kimana job daga jing shene atu patba ya ka party ki not tharai bale shutia ya ka party kinum no namar ki sotho bale lingba ka party ki yo banang MDC dai lingba ka party ngalam kumni ngayo egni ka la banai ka jing shakri yo patba pakke ka bangila kular yo patba ka bangil pin thai ya ka ta bor shakri patba Hak demokrasi, lagi kesensial patba. Oh patba betul ujiannya betul. Hapo ke voice of the people party. Nama mana? Yang mana kulari patba? Yang kata parti kan pendek, kan yang fundaya kan pendek. Nama bakalah kan sensial. Yang kita gini nikmat, kita bakal parti kita say, kita patba orang yang cincanya. Tidak mengatakan mereka kabram tinggi, banpen mau ya bikin patba. Haba bikin syani the voice of the people party. Pinang tanggawai ke thong, bakatakan banwan ra, ya kalawai ke masyai, nam lagi kon kiti kiti, banyatai ke negeri kiti. Oh bat kuncu, banpen kain ya ke chat pendiri kiti. Hendrain dalam job election, teng kajing perkat kaju telah. Oh job MP. La doni jing semua kuat mo, olah kuat MP scheme. Ni haban pensyai berpeng uniu MP, uniu San Pelur Sisnem, live Priutli konstituensi, laring pihak markanu ingin inumlah ban pendak ni kita. Oh ya job ya ka district council, hani la kampuah sisu, oh telewan kisam la si ban ban na ban imbiang ke kam ke jam, oh nomor pergi bat ke bor, hapok district council te ni la community ban yo ni hapan pensun tu, biang iki, bakim dei ban sutu bakla, laring job MP, laring job ya baru lagi ke district council, laring job hi ya ka sarkar jela kam dan jimut, nomor kata ngin le ya ka kapan pensiutur ya usnem arbo pra katakan orang jingai pensiutur kajmi upat ba ni kwaru ban pengemau ya biar ka por ka pemerintah haba ka parti ka rai ban sei ya gini ki katong ka examen nani ka pisha ka pension nongrim ban setengah sebi ki pai ba bagi long kita kumrong doktor ba scam nilong tangki atiar janggat chat beliau lingba ka voice of the people party ngimla ban le try clear ya patba katakan ini mengingi kuaban sandur katakan ini mengingi kuaban penuandur ngala john haki wei pat kiseng san perthei ngala i kumno ki wei kiseng san perthei ki traikam ki john ki noyalam ki veteran ki mengiong ki bala rimha ki bala shongthat nakakamele election ndei mar bikiram ndekila shi shongthat monsmo ba kuntu kila trei party ndei haki party meeting uta veteran dari orang ba ubra temen ubra ramba bhagata habu ai jimut haga party ka khamkhia ka jinai jimut jong tayu MDC ubra shi job tang shisnem asnan nama ki buram ki khampuram
ki kham nyu ko tang ye kita ki na ji nani ki MDC ki MD ki MLA ki MP oh nong trai party ka sur ka ju ka de banwan hadir kam de banwan khmat ka ta kam de ka kolshor nani kam ta kam de ka mangi ka party ni kai ni ka party nyong ki khap jong ka party ki nangalam ju ka party ki la ban yo e ka chingai lu ban kren ban pen snow ya ka nu ka mat ka bangi don u MDC u MLA u MP u haban buram ya kata kamu baka praise of the people party u paipa ulang halo ki non trade party but kini ki non mikmat ki jongi tenamar kata kadau ni kwa ban pen kan mau ya pi kumba bila shenya haga party kumba bila shenya hagi nolam joka party wat pen bakala ban wat linti pat yai shenya haga party ni kwa wada kecil berkat jompi kan paino show priu uni upriu di tu atir ubangin sei katong kecil ibet jongi ka party bat lana kalong haga tagar kom berkat nganong epi ki MLA ki MDC ki MP kisi kenom no ban syukur ya upat ba kin hapan lepet ya ka eng mangilak pular hakmat upat ba hakipor ya lam election kata ni kecil kwa kecil ban pen mau ya pi ki pat ba ki wan syakani kecilan ban panjang syakatai kan nomrim kaba mangi kum ki nongelam yeleseng ya kan ka party nama kalong ka don kam yang ki pat ba panong ki scam jimut ya lari hi haba ki briu ki kli ya ka arupra wang ka ka mga kalong ublay ulit juba ya ka chidwai joga jatri ublay ulit juba ya ka chidwai jong itu kiba jaumat ya ka jing shalemen ka jongki ko ki patba ulit juba nadu ka MP election ka belajar ulit juba ka MDC election but unyai juba haru usnem arupra kata kalau ka chingkermen ka jing i traishtom i don kam na kataban penso tho ya bi ki patba bai jongi ba ma bi ki patba ru pelong ka scam jimot haga ka jing sotho ka jompi haga ka jing sotho ka jompi bangila ban yo ya kata ka lawe ka basyan naganta kari bat ka judgment rio naganta ilong din ki mandin ka ji batom ka party habangi lek keleng kaca bangilek nanta kilo pun ki patpa lagi lagi sabla lagi lagi naikai lagi lagi nong tray sarkar lagi lagi nong tray kam kontrak kila pai khamat ban ut ki chie ki babun ki bri ki bilang chi jaka khaput meneng lai kundu ya ki riurang ba na mausikar wala slow snai habagi yathu tendre ngongen le kundu ke hadir salpo dali islam bagi yo elok jong dacela ngin hapan yo snow ya kata ke chinge ya ki khasi ki jugi ki beshala po mausiga amsha bagin snayeng snasem amsha bagin rap hagi tu jaga ki bagiong bagi ki jaga ki bayak kaja kat bayu nepali ki sha dun snayeng ki sha dun rap oh ki patpa sakano pat ngin keren sakano pat ngin keren kani sarkar MD kaba kamut kam yaukor yau nipali bonwan buhai shnong bon kri higi jaga jugi do islam jugi teng islam lahab shu yau tu alpupra ka parti kan seshong shen lagi digisi Baglana karukum le jaba sarkar kalalong kaba Pursha parat yang iki try menuk ki try jaga ngani nyema bang klam dayaki menen ngayo jintip bo chief minister ule haga shnong jong ban sido usama mashatran nagam mariam kuno chief minister uno bale haga shnong ngaju kanika insult yang ikom ga chatnreo balik pet you hapa maramal ki utan por ulet shaka shnong ngaju hatuna amenagani hapa katon ga GFP tang mauni omno
Spon Usyatran Naganda Kami Mariang Hagani Gari Gaji Uchimrasta Runor Panwan Hagashlong Kani Gaji Nyopeng Gaji Nyopo Yang ini disama Kita Syatran Nama kata wangit Kajandre Kama Asyokan Priang Yang kita gom gini Kau kipat Nama balai Habangi Nipri Yang kata Jingbir Gaji Habangi Nipri Yang kata Bamsu Tuh Gaji Habangi Nipri Yang kata Lalat Spak Gaji Yang kata Kwan Gaji Yoken Ban Nyopeng Ban Kengpo Yang ikong Kajandre Kau kipat babi Sakanupat andang Kengpo ini Sakanupat andang Nyopeng ini Ngada samrki habang syak Garo Hills agini kisni ki kindia sni ki balada habang ai shong ki bubun kita ki nora ma Garo Hills la poi ga jinge fu khana sabang kata ga jinge ka bas shirkai menagani hapo Garo Hills ngala ban kren hapo assembly ya ga jingkran thurmur bali ga jingkran ga bamdan ga jingket khli jong uchimrasta ba deputy chief minister Kiblang, Banyimla, Bankang, Yaukhar, punya kon election MDC, hak Garo Hills. Orang bagadi jingkren kan penmong yikipat Garo, bakalaban thay, hapo Garo Hills. Masuk ke assembly, labthay, syek Garo Hills. Kipat ba kila pitar, kaladon kajing yiki kama syirkay. Kaladon kajing yiki kama syirkay. Amdan syuk Kimaklam perkat Yarabi Kumki Emily Hampai Hapo Garo Hills Kalana kajing syekti Bak kaladon ru kajing snow samaki Namar kajing pitar kajing upay ba Namar kajing pitar kajing sabla Namar kajing pitar kajing rangma Kala pelang Yaki pulit Meghalaya Bagi hapan ni Ajiada Ya ustishu jo purno saha Balik ahli Cina, haduh bercepat baru kiong, uni dam syu, rehat lek air Cina, lani haplet pahara, haduh tisu, jong upono sama, haki ke kampodor, ustisu, banyak Cina beriu. Kim saya, lalu sama dengan uyabru, melelai, ni hafam perkat tu kipat ba, nama kata-kata. Oh, kau kipat ba? Katma ini ke parti, ngilong ke parti ke bam dok pisa, ngilong ke parti ke bam kebetuk. Mo, kebangilah abang ayah yang mentah, abang yang padan dan lebor. Henry ke jinget tu kana mata, kedai betang persya yang ke PPP. Oh, bagi tahu kana lagalong district council, lani lagalong yang ikidong yalam ban penpur kana. Oh, tu warden de ugalas mo hok sisya. Ngaju ong ngam mo hok Andrei ngakwa banle ega babha banakwa banyakun namara syekti balana kacing sniu karoi kacing sniu kacelai kacing sniu kasinsyal ngaru ngalaban syawud lang agam kum kata kacing sniu ko kipat babi. Voice of the People Party kan yai lek na kapor chakapor ban pensyai kipat ba ngiwana ni jaga markata banai kublai ke pangipi ban penken mau ban yai hikai ko kipat babi jangan ya kan ni linti kaba bhatam kaba ila manon ra ya kata cingala agane kacela kacini ngendon cingaratin banginon ra ya kan cingala ni thon kam namar kata tau ban syania katon kami kipat ba kalang ban syania hangi tindangan ala ingin syania rai ke pakatam hagni ba no ka benta tanggai ka ni kulare bi kalang ngendom syat syukore bi ngendom le ke hei ke persya ya ke hei ke ngel clay but kren how papa yang kena hukor bi election MP nam tai Dr. Iki nalong ini kintin wat nom artin ai me ke jing syania pennom babi bat kalapau shisha hari ini jing klano ke Dr. Iki nilai ya kata ke jing syania ke jing patba ke jing benut voice of the people
party kan ye say ye ki kum kita kan ki shakri padba ki banum syukur ye padba ki banum yang persyak ya ka party ban mangiru ka party hi lar yang persyak ngenum ailat dan lele real lese kala ban kham khor ka jingkran lan ong kum ka party lar phile persyak kum ki shakri padba ngen haban kediabe nama boleh nyentuh apakan thun kecing syakri ya upat ba bani kuah upat ba ai ya kata kecing kesan kabas kem kenang bangila ban penuan tur ya kecingnya linti jong ke party o ki pat ba ngangai scam bagani kecing wan kecing ini kapo kalala ban pensyai ban pen scam susu ya kecing kecing berkat jong pi upat ba kom ki noyalam juga party ngibo thong bahaga arpo pra lagi ke election MLA arpu pra ini menjop laipu ar nak laipu brio laipu ar nak laipu brio ketika thang kebanyi ku menjop house nam arpu pra kenang bangilawan nak jeng sensar keba kuat keba bha keba scam keba ne nagam tha kilong de ki mandi ke jeng wadong mengemla ko ki pat babi namar kata kadau ngene sya shitom hagi jia linti gini hagi di Islam ke bangsa oh 4 Julai ka sarkar ka kongani ka sarkar ka keput ka smil ka tu hak no ika hak wat jongi ki emri oh ka bang i min shwa hagi ko ya ka ta scheme emri balaman lingbang chief minister balatit tum kata CMSDF lani CMS Chief Minister Special Rural Chief Minister Special CMS RDF kita penduduk itu kan ini pemerintah berkelasyoane CMSDF yang kata aime hangi ke emeli bagi orang yang kenu ke skim nakalungi ke school nakalungi ke sinong nakalungi ke club kaya ni mengi emeli jom mulai ulamang ya kan ke skim nam takalungi ke school andai emeli mulai ba ai ke skim la ai na office ju chief minister nama nalang ke shakti ke crowd Jang hagini ki non sincharge ni ladi hagini ki minister ki pemerintah kini ki minister ki pemerintah ki ko aban pentingna bau pada udi mentip bagani kawan ni bajuna uchi minister so kira persyang ban kam kenti ya ka hak ka jo pada ngama gani ngale apa PSC Smith ngong kuno kani ka pankana dana Kau iman lah adat taksar, orang saya kenal ban Fatih minister ban play, nomor yo pikret. Kat kemudian kita kikuabe ban pedi, badi maki nomor kami nak jadi shifting pelat ya ke voice of the people party ko kipat kami. Mereka kena ilam, ngem so kita ke baru. Nomor hangi ngem dekwa buram, ngem tray ke kam, ya ke bagi dia ban tray. Oh, bila ijai orang dalam konstituensi, kicai skim diwan, mereka upat ba dalam ulang upat ba awasta, wang ilong kita dombak palat bagi penjob yu ba arden, agan election MLA, nomor 5 MLA skim, ulat thek yang kata Abdul Shiteng, baru kicai skim, oh minta wat uni barem warna skim paling bagas sorka, ni orang MLA upat ba, kamu ini skim mana kena. Jadi mari katakan ki Southly ki constituency bermikmat dan BPP ki John Pok nomor 3 double ke scheme. Parti Rukam Syah ki MLA ban bangsa nak MLA scheme lani ban penengkam habasya gila kerencai shispa kade ban lecture patba ngem dan kamu benai kubur nomor ketiga hak jo patba. Oh, nak kemen apa i bakatut ke scheme Shannon Grand constituency. Nak kemen nama tak Arthur Shiteng ngabla ban island lawan yang tu chief minister. Lingba MLA berim. Kipai ba kyo play MLA berim. Unang menteri kampur lo MLA.
ukamnang nakapor bangun Emily. Naman katakanlah, ngin penting na ba unday show ban job yun ni naman ngin sa dunong ng ikipat ba. Daw kam may ban penren nang balay ba unwan ra scheme on daw la ren sa constituency. Kung talaga yung mo ng nging staff yung pat ba ban pensyon ng rim iki paro. Play on berku yapi paro. Kaya siap nging pensyon. Now where yung yapi pe yang ngin pitumay yang yang ijumot di perkat yang ngin scam yang yang ijumot di perkat hado uarbo pra bagila ban pencoklan from yang voice of the people party nado uarbo pra sedang ban bishar yang voice of the people party tumno katrai lana ka paga prano tang samsina naman ngim ko ay bigit pa banon ki basya elam bakla ngim ko ay bigit pa banon ki bam ihmarla mereka dengan challenge ini ka thong ini baladu palba hiwai ka chukashan on numbabi dan lele em hagipo pakistan ki bagwan uplay on turku yani paro ki wan tiagri ka por unta yani yang bane purta edo ya ka Syab juga parti pra kampanye kita ingin stay ya turlang sini sejan kenang bagata sur kanang basal tena ya turlang ini kumat bangi kindolam ini perta pra tenge ngin stang nang ni nanong stang ban pinsawa ya pra ha kani ka MP election ka ban solution lani kani ka by election angani ka MP election ka kampanye kita paro kibla kersan pra kibla aga chingjap ka badan bram wanlang sheturlang shari sekmat kremle rang kom kitong kersan pra ini yad dengan linti ke babek ini yad dengan linti bukhut begini pertapra bani kinoelam hangni kapor pada bagi pertaru nginde ra ikti kisgi ban penisha bagi pertana dengan donut kemensin bagi dan scam begini pertapra hanu menginala ban ala ya ka voice of the people party bagan sinshar ya kan negeri ka be kaji ngene pertalan bani laise laiwa ha upra paro bro kibran hangni kapor ka bameta ha